Sa mnom u društvu, dragi slušatelji, je Ratko Orozović, redatelj iz Sarajeva, kojeg smo zatekli u gimnaziji u Ljubuškom. Gospodine Orozović, dobar dan, dobro nam došli i evo recite kojim povodom ste ovdje u našoj gimnaziji? Ovdje upravo traje filmska radionica, to je radionica Viva festivala, festival koji tretira problematiku religija, ekologija, turizam. I nama je cilj kroz ove radionice koje organizujemo u 15 gradova federacije, a pomogao nam je Fond za okoliš federacije BiH, da educiramo omladinu da sama pravi filmove. Tako je radionica pod nazivom Film od ideje do realizacije, kako napraviti ekološki film, i to nam je zadatak da u tih 15 gradova, ovo je negdje 4. grad u kojem smo došli, stvari educiramo omladinu i da oni počnu misliti malo i ekološki, malo na drugi način, da se bore da prave svoje filmove. Nisam ni znao da će se jednog dana izmisliti mobilni telefon koji ima kameru i moj kolega Nedžad Begović je napravio prvi mobilni igrani film sa mobilnom kamerom, mislim aparatom. Ovdje izuzetan interes sam osjetio, mi smo jutro došli u 9 i izuzetan interes sam kod omladine vaše osjetio da oni žele da svoj jezik pretoče u jezik filma i da prave svoje teme, svoje ideje. Mi smo im u okviru radionice pokazali neke filmove sa festivala koji je održan od 28. do 31. maja, a iduće godine će taj festival biti od 1. do 5. juna i drago mi je što sam danas obavio razgovore sa gospodinom Ivicom Boracom da iduće godine Ljubuški postane 3. festivalski grad, mislim mimo Sarajeva. Imamo Kakanj, imamo Vareš i bit će sad Ljubuški za iduću godinu, da paralelno projekcije u Sarajevu budu projekcije u Ljubuškom. Tako da na neki način potaknemo da Ljubuški koji nekad imao bioskop da počne ponovo da razmišljati, da ima svoj bioskop, jer film je divno jedinstvo, pismeni i nepismeni. Rekli ste educiramo mlade. Na koji način ih učite filmskoj umjetnosti? Jeste li danas imali nekakvu vrstu predavanja? Da, u našem timu imam nas trojica smo, ja govorim teoretski dio i kako napraviti scenario, sinopsis i kako od ideje do realizacije, kako u stvari teoretski šta trebaju prvo da znaju, kako izabrati temu, kako je obraditi, na koji način napraviti sinopsis, knjigu snimanja, scenario i na kraju realizovati, snimiti film. Poslije ta faza montaža, kolega sa akademije, on im je govorio o tom segmentu, znači obrade filma, montaže, a oni kod kuće mogu na svojim kompjuterima uraditi film. I raduje me što danas mi je moj producent Gogo rekao da već imaju ideju 14 filmova da naprave, to je sjajno. Raduje me što Ljubuški postaje filmski grad, počne misliti na jedan drugi način. I raduje me što film u Ljubuškom ima budućnost.